uNkulunkulu wasithandza thine inkulumo lena lengumqondo lefihliwe lekhulunywa insatheli lenkulu yetepolitiki Zweli Martin Dlamini ayisusela kule nkangancanga leyendeke evende eMalawi lapho khona kwesuka imbisi lenguLazarus Chakwera yatshela sive ukuthi yona vele ingMoses iphuma ezulwini itelekta ukukhulula abantu baseMalawi eGibhithe ibafaka eCanaan ngako lesive kufanele siyivotele na kanjani uma singayivoteli singeke singene ezulwini futhi sitakusha nekusha esihogweni ngekusho kwaZweli lesive ke hawu ngekuhlonipha uNkulunkulu saduma sakhwelana ngiso sesimvotela waphasa ke waba ngupresident emva kwaloko walahla phasi uMoses nguye loyo saduma ngenkohlakalo atinjingisa yena nemndeni kwakhe nekusho kwaZweli nalakithi eSwatini wesuka lugodo lwembisi lwahodwoba wemfundisi lwagibele epulpiti lavavabula embhobheni labhobha latshela eMaswati ukuthi lona vele lingMoses liphuma ezulwini litileta ukukhulula eMaswati eGibhithe lwafaka eCanaan ngawo ke eMaswati onke akajoyine licembu lawo letidlamlilo lemavukela mbuso emva kwaloko latshela eMaswati ukuthi eMaswati kufanele akhiphe imali adonate vele alidonatele ngoba manga donate eMaswati ngeke angene ezulwini uNkulunkulu amuhle ngekusho kwaZweli eMaswati wawepha liso ambona lo lembisi ukuthi imbisi lena akusuye umfundisi kusho Zweli.